aba kubahika kitebe kya polisi mu Rwengo na bamwe baba bakindiza kanura mikono yabo kuja kureba chairman wa district ya Rwengo kitata yaba yakwasirwe antu babagambirira ngo no bweko bafayire yabo tubakagireba hoga aha polisi eji aba bagenda mpora mpora bahika ofisi za RDC imekatera bamuhababira ku fayiro yabo ibahababire aha polisi ya Rwengo okweta kurebukaho kandi kitata oba kuhababira yabaresereho buremo ubu ariyo nari yabutara kandi aba bayereka RDC nebihonoka ebyabashyizeho omuryaba yari mucyamani wa kanakuriya zone Sebuguzi David ayatugira ngo bo bantu bamaya gukitata kakwatwa nuko kwekoramo umurimo kugenda polisi ya Rwengo kubasa kwerebera kandi aba bagira ngo babe bareberaho na kitata ari ya TV arakwewana Sebuguzi David cyamani kanakuriya yakubuye emigo nga 14 omwezi guno omukuru Ibrahim kitata wali tumanyi nti bamukwata polisi Rwengo tutuseeyo ne batugamba takwatibwanga abeera Kampala radio ne ku TV ng'atuwaayiriza mufe twekuba zino embale zonna zino yeja ne basajja be bakifeesi ne bantematema ebijambiya kati mbadde mmanyi bwe nzize engulu nenzijako ku polisi ndabe fayiro yange wetuuse ne bagamba Ibrahim kitata takwatibwanga era oyo mukwata bizibu fe okujja kwedikota ya district ya Rwengo tulabye nga mbutufu tetufunye bwenkanya mu government ene NRM nga tomu kubo nzo mu agent wa president Museveni yakwata ekifananyi kye nga atenze yali agent we Kaluka 2 gumu nga nze yali agent we mu Malongo police station Uganda CU Malongo police station ekinu tata yaleta abatemu abali bagenda okumala wekyalo wamu n'abatuuze anjagala kufuna bwenkanya butya bwengenda okuyambibwa na butya bwengenda okuva mu buzibu buno kuba simanyi n'abasobo bangamba okukola kwange kukyali mu kuzibu kati simanyi ddi bwengenda kuwona simanyi butya bwengenda kubeerawo ng'ate eyankuba waali alya butaala ayina kati wali kibamugambako aba baterra omuranga IGP Abbas Byakagaba otiriwe na President Museveni okukwata kitata ahabwokuba kuruga bateera tuyine kibakubasa kwekorra kandi family zaabo nubo babene bazirisa nsaba IGP akulira bano bona abapolisi bawana unyambe okwata Ibrahim kitata tuliyirirwe twafuka balema sina kitundu kya mubiri kitamenyeka sikyalina mugongo sikyalina magulu tambula ne walula ne banange bano bo balabo nati bachasobola kola mu byalo RDC Katera yatera arokutwara polisi ya Rwengo simu SP Asimwe Richard ahanshonga z'abantu aba otiro na fayiro yo kuhababira kitata ebyaro kujumanyaho kandi ogwe yamgira ngo fayiro bakagitwara no mukote Masaka kandi omushango bakaguhurira orunakorwo no kwa RDC okwegenderayo. The victims of the other violence in Chazanga. They have been at your office. So what is the status of that file? Naye file kyaligoberera nnyo n'abalala abantu batabala kukwatibwa bagenda kukwatibwa. Ne mukama wabo akwatibwa. Nze bwengamba nti n'abalala bwebanga mumanyi nti mu statements zammwe mwamwogerako nti mwamulaba amateeka gagenda kukola kugobererwa. Chairman wa district ogwo kitata twagezaho kumufunira ahasimu ye ebituru kumanya biteje n'obutwagitera twabasa kumufuna konkogo areberweho oha TV emwe muri Kampala arugambere ihanga ngo ababo kujya bakaterwa nawe abahagiza be bakabatera kandi nawe nayenda oburinganiza amakuru aga gashakwa Bashir Karema omucyanga ecya Rwengo.